ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯄꯤꯁ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ 1990 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯃꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯤꯇꯥꯟꯅꯦ ꯆꯣꯔꯣ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯇꯛꯈꯥꯏ ꯇꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯦ 3ꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯤ ꯍꯦꯖ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯁꯦꯠ ꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ TCꯅꯤ from TC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ now we are demanding a separate state in the form of kay tawre legislature with union territory with legislature haibneba ko ayadi anoba lengak si la matungda amadi governor gi lengak leiba matamda ai ngasai jabto akhoi dadi chai 10 kun pharaba dongna phawe ba si lengak chai 5 gi sigi tenor je chai 5 gi manung je sakar hum thengnaramne ko je ado sigi sakar hum chai 5 manungda sakar hum thengnaba se sigi manung sida sigi situation je kanana ta li hai ta di border 100 years ki maya da border ngak ga le iba force ne sinane hamada ko aduga sigi force sina different area da different allegation hana di mite ga ta gi tawramane hojiti tangkhul kamu yausale ko thengsu thengnare moi di video su leire moi da different area da ko leire then choro ga keno ga da tawri ba pochi another proof ne kun hum da tawri je why kano southern village volunteer bu ogera ko KNB ogera who allowed them to enter our land aduga mi video to lei du bo verification am da su to dana government ju si chumi la li si video si fake ni swai gi ni di fact check amadi to ba aduga miyam na convince to ba if it was not a foreign aggression then convince to aku convince to biro ba si kamu ji sini moi gi leader na sini round ko question la da do ba intelligence to am so la jala ba chalaga atan chalaga a chala ngamu de khoi na ngamu do ne CSO mai na ko chalaga ada assessment toroga sakar na si to bidre du to bidre ye ada army ge chai dana khotna police ka chai dana DC ge to kaudan to CSO to udan ne government ne jidi magi mayum du gi phammaga button ma mela kanda assessment lo to ngam gadam ne report to poro ai mana ga report puro nang hayeng pung 12 bong report poro ahing ore su ma di takai gadam ne ba adu gi ta ba am da to dre ba